in Corona virus hi them khat sound chu them khat volume Corona virus hi ki pa ome he u nat na oma nat na mi him jo si na ki chat mi hau mi chaga khen lo nat na hi amin khat ve na hin sei pe in Corona virus them khat na saja bin sei pe in he pu Corona virus hi Corona virus ai ti pe tai ki pa me he pu thank you Huzik waroi jing da lai jari huzik ima ja mata hange ima huzik tamthira ba laina prithvi da leiriba laina se maming amata haibiro Coronavirus yam nungai thank you koin ma kinari ba laina se maming amata haibiro Coronavirus sina oi amata khara laun haibiro Coronavirus sina thank you je mana haibire mathang jik leiriba laina se maming amata haibiro Coronavirus amuka Coronavirus china heina phajana haibire yam harau jai nat na chi covid 19 a nat na hi lese chungpum pia apha atan chi amin hi ipiam nin seipin Corona virus Corona virus ki pa omme ala ton moria akomeng ton ninu nipi ni u hi eider no yori tun na lei chunga nat na ko mi aram hing haimo lungsit ai ri pi ro Conalisi virus ai man hai te ro Conalisi virus ka awar ri pi yo cornelis wireless ati yo bana ni nu hi eider no yori aman haimo a ri pi me anu nan tun la ya nat na ko mi aram hing haimo ai ri pi ro Cholera ampenya awe ri pi no man ha hai ro Intang yo ave ri sai ro ve khat ro Kamanino Cholera ampenya ke ema mang allies vije allies nasus allies misteng hi heider no yori tuntuna natna ramhing inthang aramhing haimo ai ri pe ro Konoro wai shuai ho tuna tunga na ri aramhing thare ri pe no ro Konoro wai shu tit ko mi re corner rose vai shuati alak iwanat dia iwanat kani anatit haimo kom Pauni ring kati Pauni ring kati inspector nasus vijen iwanat kani apau nei ri gatit in pa ko हमारा दोस्त पूछता है अभी बीमार हो रहा है दुनिया में उसका नाम एक बार बता दीजिए अभी तो कोरोना वायरस के लिए बहुत मुश्किल होता है आजकल बाहर का आदमी घर का आदमी सब मुश्किल होता है खाने के पीने के लिए बहुत दिकदारी है कुछ भी नहीं मिल रहा है आज का दिन में कमाता है वो खाता है वो के लिए बहुत दिकदारी है इसलिए बोल रहा है हाँ थैंक यू आप कहाँ से हो सिलचर का बोलो सिलचर से हम आया है काम करने के लिए मणिपुर में आया है बहुत बहुत धन्यवाद